Abusia trend no enya ntwaye. Oh, say Sammy Gyamfi. Ghana nyina sika ni gold mine ai. Ono nkwa na akoton gold asa abo ka wo so. The almighty Twene Jonas so say Penyah, mama nka bi. Oh, mama nka bi say asem bi am nka bi. Wa ma hwe wa ache. Oh, mama nka so Twene nka bi. Twene Jonas abekasa. Na ne nsem no emotion pa warm up no na ano ehye. Mema nkyere mu no akere wa adwen ama me. E wo comment section. I Penyah block media. Mess wa say any day mu. Obe like video no da ma put subscribe button and back the notification connect latest updates na be kire wa adwen de ma me e wo comment section so ba so no ache for enya bia hwe last week ni mo and a pop up on the internet according to IMF report International Monetary Fund report kire ba ya kire se Ghana cotton gold aboka means a gold board de ba ye no 9 months in creation of gold board no its operation oma cause Ghana financial loss to the sum of 214 million choppable USD dollars. As a old Ghana sika mu a ene sika 2.5 billion Ghana it is kind of 25 trillion. Just say enye sika kuma. Enye sika kuma. Ora say enye sika kuma. Na say sika we nyina go wasted. Ya boka. E ma di we buy na e be ye the media. Na ka Sammy Gyamfi trying to defend it say ai omumo oka any ade e ma be kai kwana ogotena TV3 ekosu ho no mo. And you want to crucify an institution that has been in office for 8 months when people were doing gold for oil and gold for FX and all that. We didn't hear all these arguments. Hey, Sammy, usu. Sammy, usu. Sammy Gyamfi usu. Sammy Gyamfi usu. We obi atwa ndron to usu. Eye de sie reality na ye ka ho asem usu. Ba mo twitwa ndron to ba omi aso no wansu. Ye ti krom ha. Ana mbeka say ba omi ade $240 million. Aye e-gate. But e-gate no ye komu na just $1.7 million. 1.7 million. Ba mo be quote SX figure of $240 million. But omi antini so he never cried. But we a reality see mo de na ye ntrokra mu twa to obi so ba wa mesu. Ba mo de a reality. IMF expose him ade asi wa mamuo mu. Ye busa wan say wo tini so. Sammy uti ni suo reserve nya botere ye nko ba bia ni suo no ubesu na kase abra mu opposition na ye invite to back court e ho na beti ni suo na kase se sia the reserve keep ni suo no keep we dey keep tias no keep na you know ade ba ye no na Ghana fo obi atwe say Penyah Twene sesai o the almighty was sesai Twene nka say ye ma ya ntene nka Twene nka say me ya ntene nka busa finally enipa na mo twa no wa be kasa the almighty Twene Jonas we any nsemu a oka enti na immigrant fo nyina agibi obi agibi na meti ese me free American so me gibi enti na ama na basa asenke ade say country kitikiti se Ghana nka obi abitimanya $20,000 so enti John Mahama ye odwan onan owie skai ode ama ne nkwase amai kroma anko da prison aha no ni se we mampanyini na aye hwan Trump krom che no Ghana nkwana police for na Jimmy Ghana court system no judge for ni na emmoa waje ase nyansa nka Sammy Gyamfi metra say ono na kowia $240 million no ono na namo na I very abutrika ono kowia broni ono broni na wawia no broni no kwa nsoma mse meche no na mu di Jimmy John Mahama di Jimmy asoma yokofo agime fo se mo nkofa abutrika mi why wangasa no nkofo nyina mo ya akromfo munya akromfo a nka mutimi ebetena ho se masisa efunu nyina de agu private jet eko bloska nya akromfo pa nka obi awie kusie no osisa funu of private jet akwere entini nyina in accounts of Ghana ka na private jet no fuel and chese majimi kufuwe na in Ghana for ne bre eti nwan we ombe kofie mo pa mu nsu NDC no ya boa amfa me aye no kre platform. This platform is based on the truth. What I say enti obeka mekano kre nko awa Mohammed Rosid, thank you for sending 5,000 stars. You are the best. Send more stars. God bless you. I really do appreciate you. God bless you. What do I say? Obviously, this guy is so damn uni trust that kwasia.
ti you know kwen je jimi no ntafo mwa na umdie so no John Mahama ni na busuanfo omuwie o man ye japade bia mebo pa ma obi eku omo bi entimi nkasa me kana kura cha me trete John Mahama no ena ne mantafo na mo tantan ne bana ni tise bosom ne bana ni tise box ayo no oni hu hia nchen evenzen abutrika enti se abutrika tika wiye wem na wabechina o man kwasiafo na omtete fa $80 million ka $15 million ka Ferrari o mutitim de ye ka show off no da be na Ghana yokofo nkwasiafo be kwa kwachichi Mahama no se o munso ye de adwuma oni Ibrahim Mahama no nkwasiafo no o munso de adwuma no mo ye a mo to cars no because e wo so ye police na pese law ni ye adwuma abutrika eye den ato kasa na unhu adwuma wo ya John Mahama ba na obi ani adwuma ye Ibrahim Mahama ne nkwasiama no de adwuma no mo ye an mutiminya sika because sika na mako wia o Bank of Ghana no enam de atoto kasa momo anye no a mum kire adwuma mo ye ya munya sika ne kototo kasa no because omugu opposition 8 years ago no mo afiafi no mo na mo no mo tantan John Mahama bai no ne na mo da bia na ne namfo ne mo school nyina minimum no ne na mo ofro Uber code da bia afro I drop a code da bia and not $1 million scam soldier for ne guide no kwa siasa abra epe soldier for amoma kobo kwa chichi criminals yenya bi na so John Mahama ba ni t-shirt box ayon soldier for ne guide no look at this nonsense eti obviously give me one of your phone o ha nka me ensankra be chew me obebrebe go am ntimi nyusu me nyakra me ntimi mi obi Twene Jonas to the whole world. Yes, the Almighty is the most powerful, that is the fact. And the fact that kufuado mu yakronfo na me hade o mo so no sa na John Mahama ba no e kronfo me hade o no so ti oni ma mfa ne kwase enkotua na esifo ni teacher fo ne ka na ejimisem eye anim gu ase ma wo se untimi ntua teacher fo ka untimi ntua na esifo ka 1 year untimi now do kwase abetranse ye ko wi $200 million ya to gold aboka nti yesi ye ko yiska free Bank of Ghana reserve $240 million na kwase gold na motoye no what you say moye de boka to the extent say maboka nti iman ko wi asika free Bank of Ghana gold board na begu na kwasia egu ana yeden gold board ne ba mfaso amaso a edi nti na mun ko wi asika free Bank of Ghana account enti mato gold ni nyina gold mokoto gold ai ebia gold no mokoto every galamsey for boys na ndc for boys na mo ye galamsey no na gold moto free chairman kutumu ho bia o mo ndc for na frame catch me gold in $100 million na Sammy Gyamfi ada omo aban buy nche sika ni ho ntimi ento ni $10 million no ma to ni $10 million no ma kuto ma broni $500 million ni nyina no ma wi sika no titi says ka no ma wi ni nyina nso mo di o no ma sa ba Bank of Ghana say me ye be wi $240 million because gold na ye to ma broni no ya boka. Does this make sense? Na de echi na mama obi aku na ye ntimi nche akronfo na mama obi aku omo a osi wajiminti wo no kwasia o de me say mo de amunyimi mujimi amekuma ama na Ibrahim Mahama no mmaku ayi ka ho Sammy Gyamfi obi ntimi nkasa we criminal adan majimi o to gold mabroni usisi nipa no wonya mama mfa nkwasia gold board na mai na omo ye omo galamsi a na omo toma abrofon direct na the gold board na ba say okay sisi am meme ji gold na kotama broni no na waje ne fala free omo nsem na the akwa osmaton wie sika ni nyina mantimi anya mfaso bi ama Ghana fo na sika na senti agisi yesa be wie sika free Bank of Ghana na omo no amre omo gold ba akokra no yensa me wie gold reserve egu dada kofu ad motam omo kwegu yensa me wie emu for $240 million aba adan na de china mama wu a wo se wo ye ndisi ni wajimu besu wapodam wo ya boa ade achina John Mahama wu a wo se wo besu meku no obi antimi nkasa enti onima onye careful adan no majimi mikunu na ka abruwa no obetima wi ade abruwa no vice no abruwa no di na cho no obetima ono ya oba onkodi twenu akotofie onkosi abrosan matrix buache onkoye die no diskane koye abruwa odibaba kutie tichafo no only choice odi no di koye
kwasiafo nkwa na anyim kofo ma omunam no madi twa die nti kwasia bi nyimpe no de abehye omo na agi se onkoto fie ma no na onkoto lankuru sasim na agi se se fa security ma no se make sure se onko kanchiro obia na omunye nim guase enoa na mo shiska no basabasa enoa ti abruwa no ko no nkwa wan no di kutua ti obekọ kutua na esefo no bekudwo mama free wi ase na aka abruwa na wuruli na mayere mama otua na esefo ntichafo no because ma jime do twe semsa ntino ma dwene twe ho saa the pad ne nama ye che pad abramu campaign message nice campaign message ye ba be yi akwan abe bia dwuma fankofo kama ntimo aba ne deviation yes is $200 million ko supply a pad akwhye twem. How you have to concentrate and do whatever it is you said you were going to do. Na o him fan original campaign se me ba me manta for me ba be mo ma bie boxing ni asese sika ni nyina to agu dabi o ba se o be ye ka kwan o ba be si school dan enti wo do ma hene o betena na na asem kan kasa akufo ado no onye power bio se joma ma ne si wagimi ntum nkwachi oni kinafo atennis ka o ma wia no mo nkwaji a esisi anu kan mo asem say 200 million no ma wia na di wura bo do ma wa ebetimi aye do ma kwan nyina besi asikesi abesi ai nkinkensu aya be fatechi man nyina ama adwuma ba o man num enti talk about NDC for na wo nkofo no mu di bone no. Let's forget about the past and think about the present. Obi ani wiase obeto gold aboka wiase adi se nipa na ekronfo because gold no nya na akoto excavator di kutu ye oto baby na obi akotu di aba na wadada na chinchim ne nsaje saa na aban ne ye saa na Sammy Gyamfi kwasia ne ye o se me bo me bodua antoa wo obochire wa wo odada o me ndisi fo na frame ka che me se galamse na Ibrahim Ahmad excavator ama o mo de ye no Juma o Sammy Gyamfi ba o de ye o mo no o si o mo maybe be on the catcher me, NDC on PP, be on catcher because me no crena me jina on mining fin, NDC Jimmy am a fire, MPP Jimmy am a fire. Wow, they are the pame presu. What I say, a chance say your mama who say, Ohunyan start 24-hour economy. No giant march 100 and all this kind of coha. Many bet my Bible Bonabaso, Basso and Quasi Abetrans was sent $800 million. Ewo pardon. And $500 million they are cut pad ama nkufo madi akwhye omutwem na wontimi start 24-hour economy ameba be any one because we are boa. We didn't vote for you because of pad and I am to abama and say be majimi me ma clear example broni krom broni krom sika na ye adwuma ye de boa obia. In appropriate time, me the woman bebre, my men from CSA na me nyamin kwaji misika, me $1 million via ready. Obisi we scam and tina unye skasa dabi. Simple. America unye skana fire investment. Me dia me yani say me to hotels, me to a dine, obuwa na ne maame ne papa wu agya ne fie na o pesika because we Jimmy wakwanye nyem ko forma ti pressure dan so oba tweno we tweno me hwe yere hwe ba me nkwanye mo obi abada me ne obi ane asem ti se John Mahama mo kada o mo so Tracy Boachi mo blackmail mo Mezbel mo blackmail mo jiska me oba bia ni wa ofre me agika pre unsem ne oba kasa na business oba ye adwuma bia ma me ana bia da bia ma madwama ya bada me de oba bi ko she ota ko me ane no for fine we okoni baby won kra ni me fie no oba blackmail oni me hwe so anti pressure bia ni me so tama mpena me so even me sika cry ready nya tama mpena me ko me pressure bia ni me so anti me scan to adia ewo value to say be a mansion maton my renovation kakra ti me ton bia be $5 million nam di bia be 1 million na $500,000 I renovation kakra bi wo ho nam the price for frabo ho bia be $8 million and $10 million anti bia me bop one $10 million obi bana me ton man 8 ni na ni age so wanya good deal so on me channel and I'm turn on nice neighborhood until obi wo ha
na ne watch no here sika na be turn fast because tambia me was go enti me to a one me che no sana me yen enti me investor on na me woni Burger King me woni McDonald's me woni Laundry Mart me woni only me chanti o start ye bibi ti wodi no sika ni so a nika no akoto na de obi atena na de camera ball no mo jiji sika ma na obo nika ni sika na no na adwuma wo ye no sika no se bass bia no asa to bass no bass ni san de sika ba na obo bass na no na o se won na wo nti the more na nkofo ye adwuma ma no the more na wo make sika nti wada kra e china obeda so nika bia 10 million through aba obeda sorry bass e bia 20 million through aba obeda sorry own me channel nti if you do that you'll be successful ba bibi need yes we jimi onye ska e man odwene ho sa anya na ama nkwasiafo yi eto yesika gui e ma asem e be do be kofom e wo ba mfaso bi ani so on ayi enye na NDC fo yi penifo nkwasiafo ko wi a omo yire no muntimi nya DNA because nkofo na di ahye omo nkura ni nyina anya omo ma so on na me che no mo di sika ne ye nkwasi adwuma mo di tua nkwasi bia kwanyem akodi ne twa na Ghana taxpayers money na hu amane ne de tua nkwasi aka because mo ane di eso enti se wa meye ma asem abruchi na de be ye adwuma asem a wo ye dan be dan sika ni so what I say but mo bre ni nyina ye ma asem akwanyem obi ba na pressure dan so obi wo so na oba de na tena dem no no mo dem hwe nkura no na oba ne koye clinic sa wajimi abra wo ba bruche se 20 na oba dia o partner Ghana mfaso ma house ba aba na be dwene ti se me ya be sisi ya so metia se mi wo fie ma akomako 100 ni nyina tenant for ogum em se be 7 pena me nya tenant wo 7 na me nya tenant no won anokra no anche me nya tenant won nti afie ni nyina me dia ma real estate for no mo ane na mo tenant gumu ti o mo de tenant ne ba tenant ni tua bia 2 bedroom $10,000 mamia sa $10,000 no tenant no e de ba ma why $2,000 ama agent ne keke dia aka 8,000 ya miami dia every month bia one day nya why man one day no ano every month bia 10,000 ne be ba be guma account some direct or America so on to say bia mutu a ma pe foforo di ama no sa ntini nyina na matɔ fie na siwo esiwa first camera me ni patima na discover enti me tip price no so enti me man say mantam a obi a de eje yeah 2 bedroom je 5,000 ya me de beje 450 so na ma I am fast enti ta na wo se wo dwene na wo forgetting masem na wo dwene se wa brabo be because oba ho chiri obeja wako but wo to wi a na want me tia se me nkwadwene obi aba ho me dwene me ame ho asa me abibia mpe owi asi bia manya so ati ase e ma asem faso ni so because me ko fa ne ba o de me be kokot abaji me fie na nyansa me no Sammy I first I asamwaja mo bo nya ska to fi or landing esi amone fi or landing because of a back kom ko fa ni free Ghana e de ba landing no abaji o mo fie enti se wo ya brante na wo pikia forget masem pati Thomas pati ball o bo nyina masem ti esi a onam court da bia on adia 30 seconds e betu ani so nti adan na unkutua bia $100 $200 na mfo bi ko tenko di no eno mum ye better than say ube lose fortune millions of dollars house and one of me channel tinyansa na we use nyansa na we apply nyansa was mejo fala me tiam ni obi ani asemo what I say ebia be kunjo mama na me na busian for be ma ebe nyama asem apart from that me ni obi ani asem ni empe na me ye so eti your mama you can do better what I say you can do better than what you are doing. The away and the okay, we are na TikTokers now. Eso de kakra tattoo. Hello, good morning, fellow Ghanaians. Had I known, my Asababim. So over the weekend, yet saying Sembia across for Ghana. Good board as I'm making. Hey, now what on go to Ghana Hamoboka? Endra Mitia Sammy Gyamfi. Lawyer Sammy Gyamfi Esquire, and that's the lawyer Sammy Gyamfi Kuntun Kruni. War TV3. That's more can I say. Good board no. We need in for profit.
na say yakbo besia wo IMF ina kwaji 10 billion a nka every month we wait 3 billion no say Sammy Gyamfi me pesa mbisa wona Mahama ina attorney general ne say finance minister okotonge dokon ina obo ka amosi wa cause financial state mu be china na we asembisa me say finance minister na modene kokot say oni ha hina hata makro na we na se mo no odi fo no what onko dem nimpo meja no na motata finance minister ken ofurata say omra na mo fa ntum no me bisa say finance minister okotonge momon anase atufo coin no wa beka chemo say finance minister ken ofurata of Ghana ska de koto fufu udi basa mo say okotu amna inti ona mo prosecute no Sammy Gyamfi bisa mbiso gold wato boka wato gold emo wato boka na Sammy Gyamfi me de yasem bisa eto so menu ase wen komo rande abi why you would say on infinity rande abi why you would crack say on infinity what's what did you mean what did Ghana na yeshow we gba kwampa wo de kokwanpa wo de to call me etua ho ka foolish man Mato koko 3 weeks ni. Misa kanska ekwafo bla yeble. And the NDC se monima mesi and the kufado. No man ye do me de koko so free. NDC ba ye bimba. Welcome. Obi opera magaje se meboa. Aho kira NDC ba de be kwafo aso nu emu. Ekwafo nkasa. Se kwafo kasa ka mbe say yes o man na mu ndwe. Emu ya dancing last year. Ko Ye di bronya say me ko free aduan next time me di me kokwa koko krache oye NDC ni 3 weeks ni 3 weeks oh what is getting ho nti say why ne say so wan ga say koko kra oh ye PC na wo ska na wo de ato me di koko akọ 3 weeks ni akoma NDC ni otokoko scan ni ho uchi o be ko be scan ni ho na sem ne foso di bronya no na se ka cham se brain we ebi si da Ghana fo njindi mbuwa na wonim de obiro otoma nwodi no wonjindi Ranebe ube go down as the worst pokobo CEO of Ghana already no leader Mahama don akoda she say on no tum to pad 240 million Ghana cedi not on my Ghana ni mfraka kete obi 45 cedis meanwhile okomakata 17 cedis 17 cedis pad Mahama talk my 45 cedis no ndo ya botale de ya ne tem ebeko wie obebu akonta pepe cause financial state ina modeka mo ka asem Sammy Gyamfi mesi wada ba sesa nya no wa nkata do hu kwose wo fa wontum na be be ba no ye be mo wa shem bra kiti say the way of China no we are Ghana ni we MP politician now the man is say wo bo tukum Mahama sa review na o so wa kwaya no faka humbi we a politician na the Ghana sky so wo bo tukum wo twa wuti en na be ma wonkrofo no wesuro ye wo ye twen deba say no to god boka en this fo pere mo to god boka o en this fo pe na mo to god boka and this for pe na mto god boka god and nebo akosura no kwa no and this for nka ton wa boka Sammy Gyamfi si won god board no eno so we fa so na mo wa se wa boka mi tie ndra o tv3 in the modern Ghana in the wish to koyi ye to god boka $214 million $240 million na Sammy Gyamfi de relax Koso oh na we mo koso tra ho na say e kana fo ka sia sem kwala pa mu wi a mo da baje tax mo baje ska de kotua god wo tomoka wo to god boka mo de ndum besia ma na se meseta ba me jai but this time no what he say we you ti de wan kasa we weti bone ye be kasa ye tri hu na Mahama besu ya do man ne kon say yo wala kasa wo tra sia Ojo na say yam wa fa. So the word mama comment section. I Penyah Block Media. Accra. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas.
Christmas.